ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Daga jing sengukhiya halor ka jing penmi ka Sarkar India daki ain bathamai ya ka balatip kum ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita arajar arpulai. Bat bujli no ya ka Code of Criminal Procedure bat ka Bharatiya Nyaya Sanhita naga Indian Penal Code u MDC syuse uba bindo emlanong ulawan ra da ka motion hapo ka yeng dorbar. Haba wan ra ya ka ni ka motion uba bindo emlanong ulaong baka Sarkar India menta kalawan ra ain bathamai bat lapan kelai ya ki bajudon baro sikata naduk kapor basensyar ki phareng bat haka khat arterik banai no pra jong usnem arajar arpulai. U Presiden kari India ula ai ke jeng menjur. Ya kani ke motion la kersyan lang da uba Titus W. Khan MDC ke Sora uba dairu unong yalam kaliang persya. Haba jubab u Deputy Chief Executive Member uba pensngan NCM. Ula ong bakalong kabadon kam ya ka council banya keren halor kani ke benta namar bakani kawan ra shibun ke jing kulmar jengmut ya ki babun balang. Under Rule 71A of Assam and Meghalaya Autonomous District Council Rules 1951 as amended, I beg to move that this House expresses serious concern over the recent modification of the three vital laws of the country, namely the IPC, the CRPC, and the Indian Evidence Act 1872, that is, the IPC of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 Act 45 of 23 and CRPC to Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, Act 46 of 23, and the Indian Evidence Act to Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023, Act 47 of 23, which had created serious stir and concern all over judicial forums in the country and in public circles as well. It may be noted that the Autonomous District Council, created under the 6th Schedule of the Constitution of India, particularly in the entire Khasi Hills, not only have their traditional courts recognized by the Constitution of India, but also by the Government of India and the judicial authorities. Interestingly, the traditional institutions, Saimship, Siddharship, in the Khasi Hills also exercise judicial subject down to the village level to cater to the needs of poor villagers within their own villages within a short time and at no cost worth the nil. This House, therefore, expresses serious concern over the said modification and urges the Centre and the concerned legal fraternity to take necessary steps to retain the age-old tradition in the best interest of the country and its citizens. The motion is now before the House. The mover will please initiate discussion. Sobha. Mr. Deputy Chairman, sir, Dagajing Songkhia, ngala perkhat, ngalarai, bonrai ke ni motion, hapo jo ke ni ke ying, jungi, ke Buram,
Namar kani sarkar India meminta kalau andra yakini ki an mai agar di India daga papen kelano yaki an ki ba judon rosyata hausnam khat pras pa lai busau Hakapor ke sarkar Pering, Mr. Deputy Chairman sir. Hakapor jong ke sarkar Pering. La thungi ke komiti ke wei, bikin study ya ke Indian legal structure, legal system in India, por sarkar Pering. 1834, British India. Te hau paus nem, keladon komiti ke ba study bhai kene ke legal system jong kari India, but they house nem kat pras pa riu po, kat pras pa riu po, la wanra ya kanika Indian Penal Code, la wanra ini Indian Penal Code, but kata kelayat. Ter, Hendrai. Hakini kendian tayo, kendian benai, la introduce lawan ra, hapo darbar Lok Sabha, khatwai tarik jong benai bopra, sudah melalui Hajar Arpulai. Ya kebil, but lawan ra kini hakaba kilawan ra no hakajaka jong kata ke IPC lawan ra ada ka tu kawai ke pengalong mutan ke Bharatiya Naya Sanhita Act 45 of 23. Te ngi ban yakno yakani rusitom hi te ban klempet lele te long tak hi. Te kawai pan kilawan ra ru ya kani ka CRPC Criminal Procedure Code hakaba kila introduce kini halok sabha ka khatar da kabil khatar arpulai December te la withdraw na ya katu ka old bill jong 1860 yang keren ka IPC shwa te la pas ya ka haka ar pau terik bunai bukan ar pulai daga Lok Sabha but president ulai ka jing menjur jungu ya ka asen jungu haka ar pusan terik Desember ar pulai ya kini ka IPC haka jaka jongka lawan ra ada ketu ke pengalong IP mentan mo kepada depuli mentan ti kawai pan kabakilawan ra kalong ya kanika CRPC tu ya ke CRPC tu ke Criminal Procedure Code te lapan kelano ya ka syaka tu ke ba
Nela puli mentan. Hoi. Ka. Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. Hajaka dengan CRPC. Nanta hanya juga puarban. Lawan apa jika jingkela jongka Indian Evidence Act. Kepala Judon berus kata, dagani ke Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023 Evidence Act. Kini ke IPC, ke CRPC, but ke Indian Evidence Act, ke terikamu haki court jungi, Malaysia utang haki district court, ke terikamu haki district council court jungi. Dia ingin ngidon box pun, bah ngidon ke district council court, ke bah hamsim, ya kikis, ki mokot duma, apa yang para masuk Islam, kemudian para kasih kerap. Mereka minta kita untuk ketua ini kisis, kita buat kita itu, kita nyalek dan kontaban, apa lagi? Kendu buat uai pat, buat ini kerja kasih ketar badan. Tolong tak bakalong, dan kini kian kita kamru hakini ki district council court gitu. Te apa kene ka 6 schedule la air ini ndai shu tang ya ki court jung council handrengi don pat kini ki traditional court jungi syaki simship sedarship sekindong-kendong kini ru Kisyam ya ki mukaduma halal ki jeng sinong halal jeng kentoy. Bar kalong ka jingirap ka bakrau hai ki beri. Kalong ka jingirap ka bakrau. Namar kloy ru ka kloy. Rai ru hasnong lajong. Hak hima lajong. Ba jinglut jingsat bu. Ndak dan jinglut jingsat. Not what's the name. Kata jing lut ke malu-malu. Ndai syuk kumpa kin hablai siki district headquarter, kin mare siki district headquarter, lada kinwan seselong, hak ward leader, hak siu, by late, by one, by mentar-tar, by sa, by ba, by di, jingnut wajur. Te kini ki traditional court sungi rugidan. Ngawan rai kini ke motion matang singi deputy chairman sa. Namar bangi don kini ki court sungi. Ki judicial system sungi, by judge, ndai syuk tang ke district council level juga kuat jungi yang ni hendrai hamtam sekinong kendong jungi bagani kalau ke jingirap ke bakrau si syahadu kata bah kipat ba baduk jungi sekinong kitau kilalait banlet kumaklong mentang pulut por sakit district council kuat sa sini sepuluh sulong lene sakit kuat yang sakit district repair te ngawan rai kan ni balai bah kini ki anjungi ki traikam but haba kini ki anjungi ki traikam kini ki an ki bathmai ki bawan menta kini ki laitli ki bawan menta bah penkelana ya ke IPC CRPC dan Indian Evidence Act segitu ki bangala puli ki mentan dan puli sesien kalau ko stop te tangis tertengru kalau cingek berfrau bat yakini ki an la persya daki legal fraternity daki oyasat an hakeleng dari India bat hanya tu ipi ha Supreme Court ki lawyer Delhi kila persya sibun kumno balon ra yakini ki an kumni ki an ki beradan na do por parang
Cuan rakan san, kerana don kejingnya selok babiang, kerana don kejingnya tanya babiang, tengah parlimen dia kemau MP mana kalau don pergi MP gelesong, dan rei kiriu ba bat kinoya saat an, kiyoi ba kadang don sibun kejing duna hang ni benar. Dan dai nomor terkedau, waya saja kini, what the Bar Council of India has Supreme Court bro. Dan rei kesultanan kalong, bah naka Bar Council of India kila request mentah, kila kerpat, yagi all bar councils in the state so ha what nun yagi tan. Bagi orang bah, we are taking up with the law ministry. The Bar Council of India, the Supreme Court, kalau ai ya kata kajing kerpat, wat nom yaki tan ni kani kebentah, wat lada, kidon kat tukun ni kebentah, hang ni berhantai, kiba day banyak keren, kiba day banyak penbay, dan day absua kyo. Baki hantai, na Supreme Court, the Bar Council, kila syong kila perkhan, bangi in satikop, but the Ministry of Law, Government of India. Te kata kalau khubur wabha. Dan rai, ke jiwan ra jonga ya kini ke motion mentang sengi Deputy Chairman sir. Kalau ba kari India kadai mentip. Ba kari India kadai mentip, ba ngilong concern wat hang ni amai halia. Hang ni hari kasih jungi. Ngiru ngilong concern ni kini. Kumnoi kini kian kibala don borasiata su khala pi onra. Pi onra. Dah kena kecing kelar hukum kini. Bandai tak kata. Kira dondu kian kibala weng, bal ki dondu kian kibala weng ratamai. Pengen penihi, kemudian bahkan sah ke rekod, kini ke all IPC, Indian Penal Code, kadon hadu sanspa hatway, dili kendon sections. 511 sections gitu. Hendai kanipan kebawanra sembai mentah ke Bharatiya Naya Samhita kani kedon tang laispa sangkupra section. IPC 511 sections kani kebawanra amta 358 sections. Where are 153? Hey, where are 153? Tengi intip. Kajin kili kalong syanu kilap ki bajudon haka IPC sispa san pulai teli kijasai. Nomor hakani ka Bharatiya ka pamuan ra mata. Kadon kumta tang laispa san teli. Te kewajiban terbentah kepada ke CRPC. Ke CRPC pun hakani ke CRPC ke Berim dan sau Kapur ngadang sudah mu masa te kerpa ada pipi naila dan pendet begini kan semasa kerpa ada pipi naila dan pendet begini ngadang semua tu sabin tu kakam kebakia bah masa semasa te to kam aila kendian misal nomor kata kakam kebah dakia sisa tu kapal kon mau memar te kani ke CRPC kadon South Park
Prabusau section. Kasih RPC jungi, kebangidan haduk, kini kesini. Kadang sau spa Prabusau. Kenapa bagi wanra mentah, ke Bharatiya, Nagarik, Suraksha, Sanhita, sang spa lai foi, ketampak katu ya kasih RPC. Ketampak katu. Sanu kidan, sasau punyau teli. Kila tam. Sau punyau teli kila tam, ekstra. Nah ke baju dan dia kasih RPC. Tapi Indian Evidence Act, dia pilatif ni. Evidence, ketua mentan ke CRPC ke prosedur RPC ni. IPC Penal Code, you kill a man 302. Bagum tarter, pula ngandung keren buktiin bagan sim kepuar. But Criminal Procedure Code, dah kata-kata lagi seorang prosedur. Kumno, kaya gelenti, how to go about it. Kumno ban bishar, kaya gelenti ban bishar, kata-kata prosedur. Haka prosedur ke jerong ma ka ni kam. Banyak keren ni kan important. Hendrai ke Indian Evidence Act, hakini ke Indian Evidence Act tu, kani ke bodon kam keling sodong. Evidence dia. Ni wajib tip. Ni wajib sakhi. Tilut narong sodong. Hak Indian Evidence Act. Te hang ni adu lawan ras mai, berkani waktu ini bukan. Kita langi bar bukan. Bad MDC, bad MLA, bad pajba. Tu umtam ekran sepang kam dawai juga met. Kani ke dawai juga tinggi. Imlang kesalang. Dan nanti kadang orang semua ubah. Ai baga India. Dah berburam, ya ke Bar Council of India yang Supreme Court ke balong. To, wanum yakshi than bangi ngidangnya take up yang ini kam. Hendai kita bentip, we are equally concerned, if not more. Bangi dong ilong equally. Kumaki semua maki, dengi lagi semua pelak. Namangi kikuat jungi kidon syadu kisnong kitau, syadu kisim bro. Ten terda kahta yu pajba jungi keleng. Telada pendono gini kian. Bermanra dengan kian kamai bagi manra mentah klemba perkhat bah. Kan manra ke jingba ke bakrau hak imblang salang hari India. Karena kata-kata manra kamai gini let the world know bah ngir hang ni ngilong concern bat bangila race gini kam. Dak kini gintian kemudian te ngamup ya kene kemusyad juga. Kan kerpat ru ya kaying bersubha banyak ai full support ya kene ka motion public. Mr. Chairman, ngaru nakaliang kejonga ngayeng ban yeshim merta kani ka motion berlawan ra atau senior member jungi ba BM lanong kamat kabedei bakajik penkela jong ka Sarkar India ya ka kentien IPC ya ka kentien CRPC bat ya ka Evidence Act syakini ki kerteng tiba la shim daga kerteng Hindi kabagiong ka Bharatiya Nadia Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, bat ka Bharatiya Sankhya Adhiniam. Publisibun ya mobo sa kaning motion. Balora ikin motion ka badon kam. Ngarong menjur ya kajing ong gajung iba kadai ka motion ka badon kam. Namar ba ka Sarkar India kasyim bagini ki jing penengkam ya ki IPC, CRPC ki ong bagadi ka colonial section, no? Kadai ka bakilale na tu kuat parai. Ngangan syukran pe tang ya kamat kabayadai baka section yun. Lada pipai syaka kernit ka bahnrio kat kung ka artikel aspa sa fusau arbat aspa nyusau wey pet syaka para fight hangtu kaladon ka conferment of powers under the Code of Civil Procedure
1908 and the Code of Criminal Procedure 1898 on the regional and district council and on certain courts and officers for the trial of certain suit cases and offence. Kabamut kumbalaong umubah bangi hapo ka lembaga ni ka kernit ka banrio ngidonru ya kabor omdei tamban sisyar ngidonru ya kabor ban bisya natakadaw ngidon ni ki district council court ngidon ni ki district court ngidonru ya ki additional subordinate court bakum juru ya ki village court bala suturu ba ilaka trial hakini ki court ki jungi ngi penankam ya ka spirit jong kini ki IPC ki CRPC kata ka practice ka ba lapan trekam hakini ki court ki jungi tinggi sutu syai ba kajing penkelakan san jong ka sarkar India yakini ki kentien ki baladon kumbala kedau hang ni nadu ka senem ka kendai sepak kala kabamut nadu ka puar ka sarkar bala sutur kumbala batai ba bindu mentan ba ka jingdan jong ki section kaladuna menta banya kabadon hadapor badan petrikam ya kini kisi RPC IPC. Mereka kamat kabangakwa ban kam stress sa kini kapor kalong ban panjing siya na kaisi. Kakta kuno kani kajik penkela jong ke sarkar India ya kikut gitu. Kaya kapita ka practice kapakin hapan le. Kaya kita ka spirit. Kaya kita ka imposition yung kiniki section di baper haka bakin sim ban bisyar hak kut kijungi. Namar ban pendon kami kini kikentian. Yani kani ka kerteng kamay nga so kalong ka bastom hadu kata-kata bagi pai ba kijungi kisuku. Namar kung mangitip bagi kut kijungi ka trial kadai tribal. Tiga namar kata kani kas amendment kung mangitip haka amendment kadang kasing penkre menta na sarkar India kabadang don hapo kasing bisyar jong ka home ministry bahkan wan rano ya ka amendment ni ka subsidy ka resolution lani ka rai ka jungi na ka council ka pamenta haka jingya day bat kani ka banta namar ba ngilaya kren ni giwe di amendment ki bonra ya ka amendment ni ka six schedule rigi suktu apa kaniro kalong ka badon kam ban pendrum haka jing dawa ka jungi kumno ban bonra ya ka amendment ya ka six schedule haka jing so ka junga ya ini benta ka jing ajimut ya ka executive committee kalong hoy gimla ban rai haddak benta namar kani ka kata ya ka constitution ka kata kani ka kredit ka bandri ka kata kani ka paragraph ka basan namar lada kamdon ha kani ka kredit ka bandri ya kini kikentin kumbala penkelar ka sarkar India nasno bakan system ya kikut kijungi kum mungkin troika kani ka technical problem ka ba let's say kum ka council ni akan do dengan senuban ajimut ya ke executive committee kalong ba ngin tho sa sarkar India leng ba ka home ministry bat chua kata aku ban ajimut hani kalong lada ka isi ka sude bandan ka committee ka bakerpang na ka banta kumno bangin mi banya habede ba ka amendment ya ka section tam habede ba kani kabanta ka bangala puli entan
Kriya ngau mentala dipet. Hak ED rules ke jumpi ke schedule. Hang tu kadang-kadang IPC CRPC. Henry mengisuk tu mentang ila tip. Hamtam ai tu play CC ni ba. Bindu bila orai ini ke motion ban penken mau ini. Ya ke jing penkela jang sarkar India ya ini kentien siapa ni ke kentien ke ba ngisi tom wa penken mau. Tengah suban ai jemut ke bola mentan ba kandon ke komiti ke bakapa. Let's say na pedang kita fat. Bat hamtam iki legal advisor gitu ni, legal counsel gitu ni. Tiba tiap hai ke ai. Rengkat di senior member ni berdiri lawyer. Ngenya perkhat lang. Kaya ke bangin lek kalau ni ke pentah. Kenang bangin yo ban kumbala move ni bangin och ya ke central government. Jadi bangin thok ke central government. Hamtam hakapor bakidang lek ya ke aman. Tharai Mr. Sherman tang itai bang don ban keren ngalian ke conga. Hak jingedei bat kani ke pentah. Hamtam bakani ke motion ke belora. Baik pak. Bersyukur. Mr. Chairman sir, Komisi ni ba BM Lanong senior member juga council di Perawan Raya kan ka motion kapan penpau ya jinglong concern ka jingedei bat ka IPC ke bangitip mentau kum ka BNS Arjala Pulai ka CRPC ke bangitip mentau kum ka BNSS Arjala Pulai bat ka Indian Evidence Act ke bangitip mentau kum ka BSA Arjala Pulai akaba hai shimentalang ru dau nong ilam jong kadang ngatei ba tir blue kain aku beli boli gili berarmut di baralong konsen hari ini ba kene ka kam oi nga sutu ba kalong shisha ka ai ka ba don kam na kam ni ka council ban ya kren ya kan kadau kalong shwa banwan kan ni ka BNS Arjara Pulai BNSS Arjara Pulai BSA Arjara Pulai nilai tung khu lupa haji ngedai ba ka CRPC CPC haji menteri kam haji decision court masutu bagi member ki khamsitom ban kenno igini genten namtip ay gajimot yung ka parliament bat yung ka NDA government ban bu igini ke langway ibawat ni legislator stop ban pronounce ni kandiat bangini ya shailang nagalang jong imuwa ga pensno wangi igi babun ki ai khatpas palai pusau ha ka pol khareng ka khatpas ban dupo barawan raya ka IPC berkendap terter abat ke jiman raya kan ka ain thamai ha parliament bat barapan scam do governor ha ka pada wa president ha ka santri ku Disember ajar pulai kala wanda sibun ni ka jing confuse ha ka bayade ba ka jing pentri kami ki dikai namar ha kalyang jongi kum ka district council baro sikata kumbalapan kampiangi kumbalapan pau do nongyam jo kalyang etei lengba ka paragraph 4/5 baru lengba ka United Khasi Jaintia Autonomous District Administration of Justice Rule Karkanda Ispa Sanpulai ngila tri kampi tik kum to kabamut haki village level ngidon ka village court karkum ka section 5 jong ka rules ka jung hakati shisha haki hima ki citizenship level ngidon ya ki additional subordinate district council court but haslong ngidon ya court ka bangi court ka Khasi Hill district council court ka jung kabar ke kam dingi boros kata kalong magino ki case lagane ka CPC CRPC IPC ke badai hapo ka district council jongi para tribal ni sel bangian tendrai hadian jongga jingpenmi jongga state government ya kia session court district session court kalawan ra ya confusion ora kadai haka jurisdiction jongi ne jongki district session court bal konstitut ka do governor kat kum ka notification yuk ka jongu bal kum ka pau mentali ki babon ki cases
Kabidai bakas criminal kilala yuk saki decision judge. Bagat lagi nyetip bah laduna bah ki bawan sengi. Namar boleh namar ba ka high court aga jene but commercial Wanri versus the state government of Meghalaya. Kipen kesandai ba ka notification jong governor kepada institution ka supersede lo ya baru itu ki notification. Kabamut ka supersede no ya ka jong ngiru. Natadaw kipen kesan ba kaya kebala kahikut lapan songnorim kat kum ki notification jong governor. Tekum ba isang taon na member hamtam mentale kajiwan jong ka BNS hakajaga ka IPC ka CRPC ka BNSS hakajaga ka CRPC but ka BSA hakajaga ka Indian Evidence Act karena kan kumar susu kumaris di member iba tidur kain arais ba namar ba haka para 5 but 4 ki appear ki kentin IPC CRPC CPC dia minta adalah repeal no namar kum ka paragraf laiho saw sorry kum ka section lai sanspa laiho way jong kane ka ain thamai lakan sayang ni ba the code of criminal procedure is hereby repealed kabamut mundan CRPC issue tidak ka CRPC issue kamdan issue kamut ka paragraph 4 but 5 jongi kala long hasui ndai tanya ka CRPC wan dia ka IPC ru kapadan ka paragraph 5 kala long hasui ka CPC ru kala long hasui namar claim appear sure ha kani ka aga pamta hoy ngaslutu ba aga jing sisa ka parlimen ka dai ban amenlang ya ga six shidel kenang ba kan pauno ka tin BNSS kumta terta te ka bamut benta naga benta jumilai ini akan su kumno ya ka CRPC CPC habal repeal no kamut kabadan hakane ka paragraph 3 but 4 i kumba kam don jumut so andre ka don ka technical problem namar ba ka paragraph 3 but 4 kadai ka part of the constitution kabagani kadai merely a central act tongina mekan khansata kabangi susi kalong ba labu yangi menta hakajinge namar bakat kum kane ka ak ka bathmai ka ia kan ka BNSS tong kum ni babaro di provision jong ka BNSS like mo tang ka chapter khandai khat way bat khat ar kinnom apply ha ka nagaran but ha tribal area. The provision of this BNSS other than those kamu kino ki provision jong kane ka BNSS kinom apply ha tribal area onom ta right now tang chapter 9 11 bar khat ar kin apply ha tribal area tang right ni chapter kamu baru kim apply Henry ke basnusi ke longba. You don't say it bot. Bagian no state government. Karena apa notify, dau governor pan apa? Kamu kalau apply nanti, yo governor juga Meghalaya, bagai state, dakan notification ban apply ya kami. Haki tribal area. Pi apa apply pada tribal area ka syai.
Ba ka bamut kalong ka syong haka setiap jongi ban apply ni em haki jatra jongi. Ka setiap jongi ka konsol du kan hidu. Andrei haka arbu undu pik Jun. Arajar apa tau baik-baik nang tel na state government ki notify. This is the very sad. Haka ting sisya ka akla kan syai. Ba ka state government kalau ban apply lembaga notification haki tribal area haka ting sisya la do ban syong mengkap ban ni ban discourse itu. Henry Arthur John laong ba baik-baik akan benar baik ban kami akan apply ini. Katar kadang teknikal. Haka jawaban ang ba the governor of Meghalaya is pleased to apply the provision to the tribal area of Meghalaya on penban to the court. Very technical. Mr. Chairman sir, kadang technical problem. Kumno habaga akong ladadon tamban apply haki tribal area don tamban notify the government. Haja ka bang notify bakan trikam haki tribal area ongpen ban trikam haki court. Bayar tiap. Takadaw nga iba ka ay kabala tentang kadon bun ki technical legal issues. Kung bakit kung kanila notification kamot hindi issue tangka paragraph kandai hatway bat katlay kamot baro ka BNSS an apply haki code of Meghalaya namti kamot yung code at yung sarap yung tribal area dilangat kaniru dangilag siya ba haki board balor kami atong po negative. Tadaw ka isu tanat sipun ba kimembal ka wana ada kijong kijing ajing mot kampan batir beliau kain jong ka pangilong concern menta kalong ladaya ka CRPC la repeal kan ba kata ka BNSS ka kandon ka paragraph 4 bat 5 ngilong asuy ladon kam kerti baka isi MDC i start an ban yashong ban put pressure kamtam hakane ke parlimen ke banlo langba kane ke amendment 6 hitel baka takakin BNSS takakin BNS BSA kan rungno haka paragraph 4 bat 5 nang ba ngintray kam kung bangilong namalada kam rung pada hari pil ni US acquisition ay kane ka di ka very important issue ngasus na utang kaway baka state government ka baka issue ka notification arpun riu Jun arja apsaw banong baka ni kan apply hakikut ngasu kalong kami hambar ka spirit jong daat nama daat ong ban apply haki tribal area kal bagini pada jong tribal haki kut yang idon bun di kut idon ki district council kut jongi idon ki state government kut juga state kut ajimut kut yanuru umtip tadaw masuk ba yakini ki idon kamban page Gaishbon yo mobar badya ki member yo batir bro kain bra pensngawi kini ki ai dan guys kan bagaimana jong rajong pi ya kani ka motion kan yarap yang ni bangina ban streamline ya kani kam na ka benta ka interest jong ka hasil sunggal namarngi nadu endai kulong kuma yong nimtre tan ka sensya kaya lang ka sensya ba ka bisya lada kan ka bisyar ngilong dukok ayat yang kasensyar ka bisyar lada simno ay ka bisyar kata taraw mas ngu ya UCM ya ka yisiru ba nya simcha haro ni ka hakan ka siya na kan ka next week in sapa ya ki advisor legal advisor ki jomi ban ya kandu yo hansar ya way na ki sikdel ka lawyer bakam expert ban discourse kan kata bagi discourse kalau syah bagi rai jong ti high court nagapor ki violate ya ka paragraph 4 bat 5 ladon kam pangmana ada kas order ke basyai na supreme court number 2 bala kumnu hadin bala repeal mo ya ka CRPC bari ka IPC
यहाँ पर इसको तो का Ministry of Justice ने का Parliament kan लिया ना का बंदा जो की 6 bill terkum ka paragraph 4/5 ngai skam ba ka jing pha jong yi ka tim jong ki start an ban le yang ke po Delhi ban discuss ban ai jing mot ban yo i opinion na kini ki start an ki ba kham pau nam ba BJ han saria kan yarap sibun nam tar council ban protect ya ka interest ka jong kita ki long kat to kan ne ki ba kini ki nongkron ki la race o iba bi amai nong la race ka wei benta ka takolong bahaka IPC don sansbat tam ki section karba ha kami ka PNS tang lais ba kamun ki ja ko bacis patam hakis IPC ki don saus patam bakani minta kami sanspatam kami tam balai kami tam gon ki ke hang ni lawan ra tenre ngasngau kum ka yeng bati para member ngin simkia ya kan ya bala kumdu ban make sure baki village court ki additional subordinate district council court ki subordinate district council court ki district council court kumbangi jula ngin dum dono ya ka ikhtiar jongi badaga babundung no ya kini ki ai ai thamai haga sikidal kita bilang kato ne ki banga shikwa banai jusai Mr. Chairman sir